ngiyatshela ukuthi ngowani ngizobe ngiqedile bazalwane. Haleluya. Kunalamazwi abawafunde nje la ngaphambili bazalwane ngesikhathi somnikelo bazalwane. iBhayibheli uNoah wamakhela ialtar uNkulunkulu. Emva kokuba uNkulunkulu esemsizile bazalwane, uNoah wakhela uNkulunkulu ialtar. Haleluya. Lamazwi athi umzalwane nomzalwane kumele abe nealtar yakhe. Kumele kube nendawo bazalwane la ugijimela khona. Uma ngabe izinto seziqalile, uma ngabe izinto zingahambi kahle, ya ealtar bazalwane. Amakhaya namakhaya bazalwane, uma ungena kuwo bazalwane, kunama altar bazalwane. Kunalezindlu bazalwane ezibakhona emakhaya labaziyo ukuthi uma ngabe bangene khona izinto zabo ziba right. Nawe njengomntwana kaNkulunkulu bangcwele, yiba nealtar bazalwane. Yiba nendawo la wazi ukuthi uma ngabe senifike khona noma kungathiwa izinto azilungi, kodwa automatically ngafika ealtar bazalwane, izinto ziyenzeke egameni likaJesu. Sikhona bazalwane. Lithi ke uNoah wamakhela uJehova ialtar. Yiba nendawo yakho yokuthandaza. uNoah wamakhela uJehova ialtar. Wathatha kuzo zonke izilwane ezihlambulukileyo, zonke izinyoni ezihlambulukileyo, wanikela ngazo umnikelo wokushiswa. Mayeqeda uNoah bazalwane ukwakha ialtar bazalwane, wathatha izilwane and iBhayibheli liya describe bazalwane. Haleluya. Ukuthi ezinjani lezilwane ezathathwa. Lithi iBhayibheli ke izilwane ezihlambulukileyo. Buyani bazalwane. Izilwane ezihlambulukileyo. Kusho ukuthini lokho bazalwane? Kusho ukuthi uma ngabe soya ealtar lakho, hlambuluka bantwini. Yiba kumzalwane ozothi uma ngabe asaya ealtar lakhe, kubize bazalwane kuba enze njani bazalwane, ahlambuluke. Uhlambuluka bazalwane kuba nezinto oyivumayo, kuba nezinto ongazenzanga kahle, kuba nendawo ongene kuzo wangena kahle bazalwane. Kunaba namazwi owakhulumileyo umoya omgcwele awahlulela ngawo ukuthi ukhulume kabi awukhulumanga kahle. Kubiza ngaleso sikhathi ukuthi uma ngabe uzoye ealtar bazalwane, ube kumzalwane ohlambulukileyo. Hlambuluka mzalwane. Sikhona bazalwane. Umuntu ongahlambulukanga bazalwane umthola ebophekile. Umuntu ongahlambulukanga bazalwane sengathi ungamnyakazisa. Inkinga kwenze njani? Akahlambulukanga. Why enje kunezinto ezibuye ezibophile? Lithi iBhayibheli uNoah wathatha izilwane ezihlambulukileyo wayonikela ngazo kuphi khona bazalwane ealtar. Ngiyanincenga bazalwane. Haleluya. Ngobubele beNkosi ukuba sinikele imizimba yethu ibe ngengcwele. Haleluya. Ngathi uPaul soyachaza ukuthi kahle kahle uma ngabe sinikela ealtar kumele ibe njani bazalwane, uthi ibe ngengcwele, ethandekayo, ebongekayo emehlweni kaNkulunkulu. Usimakade udinga iminikelo enjalo, udinga iminikelo emizimba yethu ehlambulukileyo esizonikela ngayo kuphi khona bazalwane ealtar. Sikhona bazalwane. Ngase ngayithanda le ndaba bazalwane. Haleluya. Ngathi sesayivana nje khona la bazalwane. Ngezwakala bazalwane.
ngathi soyivala khona la ngoba sengisele lo 4 minutes uma ngibhekane nami washi bazalwane lithi ke uma ngabe aqeda ukunikela uNoah bazalwane bese lithi iBhayibheli ke uJehova weshwa sinonkulunkulu bazalwaye ozwayo elithi iBhayibheli bakhona bayonkulunkulu abakhonzwa ngabantu ngaphandle banamehlo ababoni banezindlebe abezwa banezinyawo abahambi banemilomo abakhulumi kodwa that's God bazalwane lithi iBhayibheli uma ngabe aqeda ukunikela uNoah uSimakade wezwa ini bazalwane iphupho. Hallelujah. Umnikelo lo unikelayo e-altar bazalwane unephupho. Uma ngabe uya e-altar ungahlambulukanga njengoba siminikelo bazalwane ubanani bazalwane banephupho. Sikhona egameni kaJesu kwathi angithi uliphunga elinjani uma ngabe silapha sise-altar bazalwane kodwa uliphunga elinjani lithi iBhayibheli uJehova wezwa iphunga elimnandi. Akuthi uma ngabe sise-altar bazalwane siphambi kaNkulunkulu bangcwele siphandla lakhe bazalwane uNkulunkulu akube nephunga alizwayo iphunga elinjani bazalwane elimnandi. Maningi amaphunga khona ngaphandle bazalwane. Oh haleluya. Uyabona nje uma kungafeli igundwane nasontweni bazalwane ungezwe wonke umuntu angavala amakhala. Kangakanani ke wena uma ngabe ungumnikelo oyiphuka elingahlambulukanga phambi kaNkulunkulu noSimakade wenza njalo ngempilo yakho. Izinto zenzeka ebandleni elihlambulukile. uSimakade umnikelo awuzwayo noma umkhuleko awuzwayo owebandla lakhe bazalwane elinjani bazalwane lihlambulukile. Liba yiphunga bazalwane elimnandi phambi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke uJehova wathi enhlizweni yakhe uma ngabe ezwa lephunga uSimakade. Ngiyabonga lo mzalwane ofundele indaba bazalwane. Haleluya. Nikela uNkulunkulu aze athinteke enhlizweni yakhe. Amen. Kwathi angithi thandaza uze aze uNkulunkulu athinteke asezulwini. Uyabona uNkulunkulu bazalwane uJehova wayesethi enhlizweni yakhe. Uyabona uma ngabe iBhayibheli lithi uJehova wayesethi enhlizweni yakhe kusho ukuthi uNkulunkulu wakhuluma naye. uNkulunkulu wakhuluma neTrinity ekuye njengoba akhuluma encwadini kaGenesis chapter 1 verse 27 wathi masenze umuntu. Uma ngabe aqeda ukunikela uNoah bazalwane lithi iBhayibheli ke uJehova wayesethi enhlizweni yakhe. Akukhuluma uJehova bazalwane. Kunezinto ezenza uNkulunkulu akhulume asezulwini. Buyani bazalwane asike simkhonzeni uSimakade ase akhulume asezulwini. Asike simkhonzeni uNkulunkulu akhulume yedwa akhulume nenhliziyo yakhe akhulume neTrinity athi kunabantu abakhona abaseBarcelona abangikhonza akhulume uSimakade asezulwini. Wathi akusaphinde ngibuye
ngiqalekise umhlaba ngenxa yabantu. Hayi buyani bazalwane, umnikelo uremove isiqalekiso, isiqalekiso esihlezi phezu kwabantu, isiqalekiso esenza abantu bokuqala babhubha. Kodwa ngenxa yomnikelo bazalwane, umnikelo ohlambulukile, umnikelo wabangcwele bazalwane, umnikelo womuntu yedwa, only one person bazalwane, bazalwane, one person bazalwane othinta inhliziyo kaNkulunkulu, one person bazalwane owenza ku remove. Bazalwane, lalela lesiqalekiso esekhayini, umuntu ongasiremuva uwe. Lesiqalekiso esiphezu kwabantwana bakho, umuntu ongasiremuva uwe. Lesiqalekiso esisemdenini wakho, ngiyazwakala bazalwane, umuntu ongasiremuva, it's one person. Asidinga abantu abaningi, kodwa sidinga only one person. Sidinga wena bazalwane. Sikhona bazalwane egameni likaJesu. uNkulunkulu ezulwini waremova isiqalekiso bazalwane. Sikhona bazalwane, kubuhlungu ukuphila ngaphansi kwesiqalekiso. Uma usemndenini ophansi kwesiqalekiso bazalwane, lalela, noma ungenza ini akunanto ephumelelayo ukuthi kahle kahle kunesiqalekiso. Ikhaya enesiqalekiso bazalwane, akunamuntu oshadayo bazalwane, ngiyezwakala bazalwane, because lelo khali lani bazalwane linesiqalekiso. Ikhaya enesiqalekiso bazalwane, abantwana bakhona noma bangafunda bagogode babe nama-honors nama-degree bazalwane, ngenxa yesiqalekiso abakhulela ngaphansi kwaso bazalwane. Uyazi uzothi uqualified, kuqhashwa umuntu ongekho qualified. Ubathe uyayibuza ukuthi kanjani mina ngi-over qualified kulezinto abayifunayo, kodwa umuntu abamthathayo bathatha umuntu ongekho qualified. Haleluya. Isiqalekiso bazalwane, uNkulunkulu esimkhonzayo uremova iqalekiso. Awu Jesu, uma ngabe sesiremoviwe iqalekiso bazalwane, ungena la kuthiwa kungenwa khona. Uma ngabe sesiremoviwe iqalekiso bazalwane, kuvuleka iminyango. Uma ngabe sesiremoviwe iqalekiso, uyibona sophakathi nawe. Ababuza ukuthi kanjani, othi lapha ngazi, kodwa sengiphakathi, because isiqalekiso siremoviwe bazalwane. Kunesiqalekiso uJesu asala kuthethelela bazalwane. Jesu bamubheka sejabile manje. Say 5 minutes in chapter. Oh hallelujah. Amen. Nakho bazalwane, uNkulunkulu wethu uremova isiqalekiso bese uyayifunga athi ke angisayophinde ngiqalekise umhlaba ngenxa yabantu ngokuba imicabango, angisayophinde ngibuye ngivumele isiqalekiso kuleli yakhaya. Yazi umuntu ongasiza nabantu bakhe nabasenkingeni ukuthi ebazalwane, uyazi umuntu ongasiza le South Africa yakithi esenkingeni yithi bazalwane. Asiye phambili kaNkulunkulu sihlambulukile bazalwane, sibe ngumnikelo onephunga elimnandi bazalwane, bese uNkulunkulu egcinene uzoyifuna ukuthi lesiqalekiso
esibhekene nezwi lakithi ngiyasiremove asiremove isiqalekiso bazalwane. Uma siremuvanga bangcwele siyobamba sesibambe ngisho ama-generation wakini because isiqalekiso asiremuvanga bazalwane. But this is your day bazalwane. Siyasiremove isiqalekiso. Uthi safika kanjani siyasiremove isiqalekiso. Uthi salethwa ngobani siyasiremove asume bazalwane. Uthi salethwa ngobani empilweni yakini siyasiremove isiqalekiso. Uthi salethwa ngubani azweni lakithi sibandla kaNkulunkulu bazalwane siyasiremove isiqalekiso. Uyasiremove nabantwana bakho. Hayi manje kuthi angithi awuremove isiqalekiso nakuyihlobo zakho ezingasisizakalanga. This is the time mantwele yokuremove isiqalekiso. Usiremove kanjani isiqalekiso? Ngokuba ngumnikelo ohlambulukileyo maqede kukhuphuke iphunga elimnandi liye kuJehova maqede usimakade remove isiqalekiso. Siyaphambili kaNkulunkulu ke bazalwane egameni likaJesu. Uyasazi lesiqalekiso esibhekene nempilo yakho. Uyasazi lesiqalekiso obathe uyazama iminyango ayivuleki. Sobathe uyenza izinto azenzeki. Inkinga nasi isiqalekiso esimile phambi kwakho. Kodwa namuhla leso siqalekiso bangcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyaremuve abazalwane. It doesn't matter. I don't care ukuthi sidiphi kangakanani. I don't care ukuthi sifakwe ngobani. I don't care ukuthi sangena kanjani. But today, this is the day the Lord has made. Ukuthi isiqalekiso esibhekene nawe siyaremove egameni likaJesu.